Awaso Magistrate Court, His Worship Eric Bamboatinte Ejomono, and Wama matron, any kuko wa Awaso STEM Senior High School no bill, or granting or bill. And you know, a school neduane we chena, or more day for baby also on day a fire children, you don't go to Mane Yamon Billy, Casiano, Etwaso. Enipa mienu a womo ye suspecti a womo din a beto dwano eye Nyamede Benedicta oye matron ewo school ho ana Rachel Chemantin wono nso enu aduane womo ede sumbo abosa afo ese womo awia aduane a sa anuane eye school for dia a womo ede akohye eye efie bi mu ewo atronsu ewo bebiani anwiaso bekwai anuane a womo wie bi eye 21 bucks eye emo oye ibi gallon insia tin tomatoes milk box and 9 esichire enunso no bag baako ebro gari ene enuane awodo bi eka ho assistant matron Hana Dufie wono nso no womache no ono nso no mo de sumbo abono efa eye anamontu a enuane mu etuye womo eye sa ensemni mu enhwehwemu enipa miensa womo achi omuyi a womo de sumbo abo omuyi womo bekopie mu ewo Sehwiwi Oso Magistrate Court January bosome no da toso dumienu afiwe mu a